none wumva ico gukiza ari giki ubuntu bw'Imana bwonyene kuko ubuntu buguharura ko Imana yabiguhaye ijana kwijana kwaguse kanabwora ko nk'ubugororotsi niko birayigisha rero turaboneza yuko ibikorwa byiza Imana yabikuramo kugira twagira agakiza nta muntu ashaka kwikiza nta muntu umwe yagororotse n'umuntu umwe yagororotse twa Yesu Kristo kugira ngo abazomwizera bose baharugu nk'abagororotsi kubw'izina ryiwe no kwizera ico yakoze ariko rero baze gushika muri Kristo Yesu bwiwe hari ibikorwa Imana yamushizemo byiza hari ibikorwa Imana yashize muri Kristo kugira ngo tubikore umurongo w'icumi avuga ngo kuko turi birema nous sommes poème turi objet d'art ni turi kugwa Imana yaremye bita façonné en Christ yaraturemye muri Kristo kugira turi mu byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigendere nous avons été recréés en Christ twaremwe gushasha muri Kristo twabaye ibyaremwe bishasha muri Kristo kugira ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye ryari kera tutarabaho ngo tubigenderemo rero maze gushika muri Kristo rero hari ibikorwa byiza Imana yateguye ngo ukore ibikorwa byiza byo byose byiza byo kugororoka ariko bikorerwa hehe ahantu yitwa muri Kristo in Christ Jesus rero igikorwa cyose gikozwe kidakorewe muri Kristo gikozwe mu mubiri ni igikorwa gipfuye ndashaka gukora ibikorwa by'Imana mu mubiri ndashaka kuvuga ubutumwa mu mubiri birabaho ukaririmba mu mubiri ukakora ibintu byose ugafasha abantu mu mubiri kugira ngo bakubone bakwemere bagwa amasikse wowe popiri no munsi turakora ibintu byinshi cyane ni iby'Imana muri twamugira entre guillemets tukaririmba indirimbo nyinshi nziza zisona neza ku matwi ariko atabuzima bwa mpemo burimo atari mwamo yakivyaye hakaba nundi yuririmba indirimbo ya mpemo ntizopfe yibagiranywe abantu akazokomara ko bararirimba imyaka n'imyaka kubera yakore mu mpemo yakore muri Kristo ibyara ubuzima bwo muri Kristo hakaba nande dukora ibikorwa byo mu mubiri bwa butumwa kwigisha ibintu bitandukanye ari flesh foundation yabyo iri wrong ari mbi itubakiye muri Kristo Yesu ibikorwa rero dukwiye gukora tukikurongora mpemu w'Imana ibyo bikorwa dukora rero ni mpemu Imana biturongoramo ikibazo rero abantu benshi barambara ati Ange Michel ngo dusubije amategeko umengo kutubwira ngo tube mu byaha wabambaye mu mategeko dukore ibikorwa byacu umengo asubiye mu mategeko hari n'abantu bamaze kubimbwira hari n'abantu kumbera bamwe twatandukanye mu bintu kubera ntacizera inyigisho zimwe bavuga ngo nta kintu umwana w'umuntu akeneye gukora amaze kwakira agakiza n'ivyo ntitukaronkeshwa n'ibikorwa byacu ico coco ni ikintu cumvikana nta kintu wokora ngo uronke agakiza ni ingabire Imana iguha ariko maze gushika mu gakiza rero Imana yaguhamagara kugendera mu buntu ico bita la marche dans la grâce walking in grace trying the grace walk kugendera mu buntu rero turahamagarirwa natwe nk'abantu dufise ubwenge kumvisha mu Imana tubwira hari umwe data yambwiye ikintu cyiza cyane ambe ati erega Ange Michel aterega ati mu bisanzwe warukwiye gushaka akantu kamwe mu yera kuko navuze nti ntute responsibility zawe kuri mwemu hari responsibility mbega wowe ufise mugakiza mu kugendera ku buntu umviriza responsibility wazifise kwakira agakiza nta responsibility ufise aho ni abantu benshi bihendera kwakira agakiza no responsibility nta nimwe ufise ni Imana iguha umutima no kwakira mwemu w'Imana kwakira Yesu muri wewe nimwe abanyagayiza umutima muga ndabona handi hano hamwe ibiti ngira ati kwa abantu ashaka kubanka ubutumwa bwiza abantu bigisha bya bibiri acana cyangwa ati wakubaraje umutima yumvise ubutumwa bwiza ntaba yatoranijwe sibyo nshaka kujamwo ariko ushaka kubwira iki kwakira agakiza ni ingabire y'Imana si ikintu ukorera no kwiza